Yes, mwaramutse abandi nimwiriwe bitewe naho muherereye mugira ibihe byiza mwese abakunzi ba Kayangana TV turasuhuje mugira ibihe byiza. Reka tubageze amakuru yabyukiye mu karere k'imisozi miremire ikimurenge. Imurenge haraye neza mu mugoroba nibwo intambara yari ihagaze mu masaha 11 za Karongi ku munsi w'ejo habaye intambara za kurangira bararyama baraca mu gitondo. Uwo mu gitondo habyutse neza gusa mu gitondo kare mu masaha 11 habyutse ihaza twamayimayi cyangwa se abatasi bakeya baza gutata ngo barebe ko hari ingabo basanga ziri hariya, ariko n'ubundi baraza bashiki basanga zirahari barabwira ngo basubireyo ntabwo ari iwabo. Ayo ni makuru twashije kumenya ibyabaye mu gitondo. Hanyuma makuru yabaye ku munsi w'ejo nuko mu Minembwe hamaze gushika abashitsi barimo General Byamungu waruvuye muri Noro, kuko akenshi niho yarabagari. Mu zukuri nzo turabishima Imana yabacira inzira, kandi urumva ko General yajanye igipe kitari gitoya, yazamukanye abantu basa n'abafatika ndetse azamukana n'ibintu bisa n'ibifatika ndetse n'imigambi ifatika. Aho niho havuye igitero cy'umunsi w'ejo mu Rubarati, mu gihe umwanzi yavuze ngo rekaje kumwitanga bazamutse agira ngo aritanga babandi ahora yitanga, naho yitanze abantu tarabona kuva yabaho. Niyo mpamvu yakubiswe ku rwego amagenerale yari kuba inkomeri bayirunga, niho babari inkomeri mu gihe bakoje kwitanga abana bahetse isezerano cyangwa se batashe iwabo. Ubu nyine tuvugana akaba yashitse mu Minembwe. Icyo turindiriye ni ibikorwa bigiye kuja mu bikorwa, nukuvuga ngo amagambo yo yararangiye hasigaye ibikorwa. Ubu nyine ari mu karere ka Minembwe niho ari neza. Ubu tuvugana uwo ni General Byamungu, ngire ngo niwe wungirije niwe ajwe wa AFC M23 hariya mu bishinzwe n'intambara. Uko niko byifashe muri kariya karere ka Minembwe. Uva ko bafite umushitsi ukomeye kandi w'ibyishimo mu zukuri. Reka tubibutse ko nano marira abantu bariko barira bakomeje kubura babo, ndetse n'abarwana shaka mwese mwihangane mukomere, bizarangira tuzahozwa no marira. Ni mu gihe n'ubundi abaturangaje imbere aribo General Simatama adacecetse akomeje kureba uburyo akemura iki kibazo kizakemuka umunsi ku wundi. Nguko uko byifasha byose mu karere ka Minembwe barakinguye, turaza kubagezaho yandi gicamunsi, ariko aya masaha tuvugana nuko niko bimeze.